Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingkran usunil diodhar ubla keno baka sarkar jila Meghalaya ka ai school ai surok bad ai ki skim ba per tang ye ki ba penkalan yam Kristan kalakta ye ka jingsngo jong ki ba buon balang halor kani ka Nationalist Congress Party Meghalaya unit han ka sngi kalalit ban ujor e jahar hasadar police station bandawa ba ki bor pulit ki di ban kam yu uti ubreu ban penstom uba don kupar nongrum NCP State Youth President Meghalaya Ulaong baga jingkran jong te ubreu kalong mawan pensyet nyam. Ulaong baga jela Meghalaya don shibuan kikin hunyam. Hendai kam judan kejingya kedokti iwe bad ya long bet kum shipara. Te nakaliang jonga kum nongelam jong ka NCP berir kumju presiden di Samla ngawan ni mentasi po sadar police station ngawan banbu ya ka FAR 6 tahun ni Sunil Diodar bodairu nongelam jong ki RSS nongelam jong ka BJP namar ya kejingkeran lap-lap jongu apo kejingyalang kabalong apo pentet di nakaliang jongi ngimsola priang ya kejingkeran jongu namar ba kani kejingkeran jongu kalong komba wan pensyit pensyit niam hang ni po hari kasih jongi bat sim kabu ya kajing lui jong ki kasih jongi ting kumbashkan ma hang ni ngi hang ni po hari kasih jongi bun ba ki kiwe ki religion ki bangi ong mo ki niam ki Hindu ki Muslim ki Kristen ki balong niam tri ki balong niam kasih borok ngidon nyamani lalut hang ni kat bamon ngim jodon ngum kata kanu ka jing ya kedokti lane kata jing hurura te kene pelong ingi bangin mi chakmat ru bangin penram jur bat kondam ya kene namar bakla kata sya kata mat yong yang yu kasih kamtam kumukustan te kumbo ukuran mau uang ba lada pilih pulih haki skul Kristen te pihak ban pulih ru ya kakot ba lada pipil ya kakot ba kamat sulkil kasain sulkil kata ka bam lalong babun kita khar kilik pulih haki skul Kristen jungi kum kasin antanis ki Saint Margaret kiwan top 10 kita khar kiwan syakmat remdan pat kum kata baong bah pulih khotbaan sakir ta ka igi brokat kadai tang kajing keran lap-lap kajing wanra kajing wan yalam bakala jong u hang ni po rekasi jungi namar mangi baru khat nilakum siparang ni igi balong niam tre ki balong niam kasih ki balong Kristen ngilong kum sipara prakasi yang ni abang ngidon kanu ru ngeteli ngilong prakasi ngidon baik kanu ngetrekam lang baik ndre kajing le jong u ni kalong ba kapan sosi bat kapan ketangun sim kamtam ya yangi kipat Kristen kamtam ingi kasih lay ibadan hang po kari kasih jong tinga penram jor ya kani pat nakaliang jong lada pai apa ya ba ngidei bit ban kemiu di ban wara hang ni ba de ban clarify ru ya kajing keren jong u ndai ban clarify kani kajing keren jong u barokhat ya kai ka bola keren hapo katu video barokhat ka ba ngala submit lang ya ka video hapo using la dabong ba ide ban wara yu de ban kem ba de ban wan yalam sini ba de ban clarify barokhat di habede bat kani ka kamtam bau de brio jong ka RSS brio jong ka BJP di ngalai nakaliang ka BJP ru kala pha ya ka masjid ba de banunwan ban pensyai lani ban panma ndai tangkata kam ngi nakaliang jong ngin hun namar bau de nongelam jong ka BJP ude kidei nakaliang jong ka BJP kidi ban khat yu hangni po state jungi bode ban clarify machikut tang kapan map namar kini gibro nakapor sya kapor kini ginangway ginwan balance start ya kalsya jungi nginum periang du kata kada ke jengkwa jungi KFR ngelak pha lang ki kopi gidon nangnya te ngelak pha si press namar ba ngamention ba ya kai ka ba ukuran mu namar ba ukuran tomet bat keren jot yang Kristen kita de goy ka bang mention itu lada kim nakaliang kipulit lada kim le ngin mi syakmat nyewer lang ki pajba nyewer lang bat kisang malang ru nyewer kumjuru nakaliang ka NCP kan mi syakmat ngin ra ka banar ra plakat banlet antai po office jong BJP ru
Marbodeu dekat jong BJP. Blingin lan ka ba ngulungo alay bay wat ya ka sarkar punta. Ti nyai ba ka sarkar ka ngabjar kamong don iu selendat beli bekiting ban ni sekemat ban keren.